again. Maintain your moving, I'm gonna say why me feel one cause in life. It's all about the journey, the journey, the journey. Good evening. It's another week and you're welcome to the journey. Me amidi jumadi huncha me meeting at the Abena Ghana. Ansana you best start jumadi. You fast da emma abwa for maso yasin. Na watch you be the journey April ewo Adum TV. A time herbal mixture or malaria day wardrobe any time. I feel omega chocolate drink, GH my beds, lip tomato paste, KNG herbal capsules, and I feel give us clean care for asoya senior timidi jumadi April. And I'm a guest a strong I controversial man. About controversies are on a trendy LED in the showbiz business. Now you shim. A year then all of a sudden it's all about our father, our brother, our hero, Osebo. Papa, Akoba. Papa, do you name Ewa Bontain? A real singing enemy Osebo The Zaraman. A deep pa ma many papa the woe, yet fool, a dimbe. Yes, I come now. I don't come with the yentida. Set apia boama. Abba. Bra set. Yes. Abba. Set apia boama. It didn't the day they say. Na Zaraman, if free he cry na unya sadino. Zaraman the Ghana fan they told me because me ton Zara niema. Oh, okay. And I'm a shop on here 247 Zara boutique. And it's normally Zaraman no aka midin home. And Osebo no. Me papa Apostle Joseph. Okay. And they told me Osebo. Osebo ya dia a jata mebwan Sebo. Yes. That's a lion, right? Yes. Wow. A DNT now dream say papa a true sadino. Me fan say udwan na ho brase interfe na udwan. Okay. Aponche ni suba born in different aponche. Emodu. And they to obi Sebo a na wodi ntia. Na kwasichere. Se menye Sebo anka Ghana for atem didi bi nka sa benka my referee system. Guys. Dem ba pa mani edin ene se na bibi ntimu mu mabam. Okay. Ene se na mbese me bibi a me ye. Eno ntina oto me Osebo. Oto Osebo. Yeah. That's just a lion prekope. Pakope. Ehina ufi. Mikro man kasa won kinkesu. Okay. Ashanti region. Because school kakra ewo Bichim. Because my papa na oye police officer and to transfer na Dawson ya didi mwa ni di pink ha. Okay. To school dem call Suhumu Ankasa. Suhumu Ankasa. No real school. You sure about the journey of your life. Aside the controversies na yinima e kan se ba obi anim say Osebo dey say no. For you far brabom to be where you are, the journey of life. E die na wo fam. E dey bedu baby a wo na afoforo so ntimi fa bi mobra. Ma fa nema bebre mu. Bebre no enim internet revia metese ngofo bi kan sem bia na mesere. Me ma trip truck da. Me do school, me co school no. Site to form 4 na me jai school. Okay. Police ni na katua yesen. Ye nuanom 5. In fact 6 kra oba ko ka ho. E me ma 5 oba 1 mini panyini. Enti me chance ye hu say me nuanom no me papa ene my mungu so wo. Satan na ye 3 boys. Afi asechen mu no say da enko ye bibre enti me decide say asopanyini. After all boys ya kona identity eji achirema nti ma me mfa me life nto emmo wase metima bo me nyanuma nti suhum so no na e market day Monday ne Thursday ena me decide say market truck. Yes. So be ya betimi ahwe wonu ano. Yes. Nti me start take truck no truck na me ko hia papa panyini bi. Papa no first day obefa me no wantua me ka. Me ni natem. Because na me mama me papa edi nyamsom atetien ama yati se trosem si di wagya ne onani na wonko na wasase so enti me ni panyini natem ebuamfu no me de nema no cement 4 bags me de gu trucks no so in fact trucks no kwa ampo na me ko han na enye 4 ties ibio na ye 2 so do na sisu a na bako na de wokọ enti no na me ko han a na makotwe papa yesu ba wontua me ka
mankasa ntia no eye ya toso miensa oba o ma miska se men kwose samre na yesifa because no togoni because it says kan buy na e Monday me buy na papa ni ho no okọ enti ma mfasika no because enye me dia ena ya mfa sante teme sa enti me diska na ko ma me papa ofie ena oje to ho enti ne Thursday no masola no park on me truck abegina ho ena papa yi buy oba no so in fact me kwa na me hu na so lumai na dan ko he na me diska buy ma me to yi ena so na emergency na e so okọ na ska na wo yin fa na so e ofie no so me nkofa bra e dan kwa de na me so ye payday na mko fresh sky by sa Thursday no Thursday no me disky break papa o sa so me cement 4 bags biem na me de koye me duwa papa ya ma miska washeda o ma me na address se me mreja to na me mehwehwe no na me da na se na me de ma reho e koye sika yo ji nyina echi wa ma me na me de ma reho koye na etere bi na me kwa de besi madwuma mu no me kwa na me papa na me ma me ye di hu nkomo no matumifo sa enti ordin address no maame no me so tama na me ko school no na Wednesday bia school ni shia me na me ya sorry okay enti na o boy bi wo refer na sida na tikube Wednesday bia o bre me kube enti me call papa na village wo no me do janse na o chem wo jato no me hu sa brantie no enti me hu no na o say eh apia kubi say apia bia no ne mra na ye kubi nto se apia ku bi wo ye den wa hanam so me hwe panyin jato no so bi papa no wow na woni ohoho na all bananti wo se onko ba bia no na mse e bia nti obusa me abrabo mu nsem na school na o ma feme na mema nsem bebre nti ye kona ye kodu ho no na papa no de ayigbe kasa busa ne ba ne se onimia na no sa brante na okuda bia matisco kube ekoma no school na obumi no no nie abrabo sana life etie the papa no ba nanum ha omuma ya konwa etena ase omami nsuo obusa me kwan so me bo mama ne ye mama ne yire ka kpeli ma yentwi mako nsa egbefo no makpeli de did we na papa sorry call them oba back no kuta envelope brown envelope ni bi nto oba ya na oti envelope na no eno so obeso me hwei na wenhu me honfom so onhu obi a ne ho dwo no so nyame no bu ade sada enti we e Togo passport e ne ba panyini dia ne ba no so nya ade obetu kwan enti menye na menkotu me picture na ne ba ne die na ewum na memfa me die nsim na e ko Italy ni Germany free that is me today die ahombrase etimi ye wo wiase no nipa edwe ho a onti ase ye na ye ho engine krato emo aye shi ye ba yakọ akwaji enkrato aba ogusuwa ehwe de Jenny ewo Atum TV ena me guess ya ye papa Osebo The Zaraman se afei ena wo hwe djumadi ya jibre natenase na ene yisuade papa so enti no o de che me se me nko na me nkotu na me mfa me mfonyini insim e ko Italy ni Germany free because mabusu mu bia nko abrochiri da papa yi a eye me papa yi na dwuma o yesika nim tra megyae se me kotwe truck enti o de ade ma me no hwan kra na betwa ticket ama me na me kwa me den na mafa so akwa abrochiri no enti me de anigye agye dimirika e bai suhum back me bai no me fa me sofo ba ko na ekọ Dr. Apostle Kwadwo Safo kokọ bo na mane se papa me papa no Apostle ko me fa bibia ensie no adia me di besie no eye sebe you know and go say we hu dada eye normal apart from that no ono utimi hwe mo se wutima dwin na egu me nsem because me fa bibia ensie no enti me ka kire no se ko ne koye senia papa no ka kire wo na ansa na me go back to sum akobo me yankasa me papa wo me amane ndi me ka kire no so na wakobo o papa abosafa amane na nso me free no ho na ebe na wo se de na nso se ni no se na ekona koye ne a ka ye no na me koye ye enti no na me susu kakra amaye wo me truck twin mu no
Satam now we call brucha if be pushing. Just say ukutua. Satam now ukutua be $1,500. If you which year? 94. 90. Na say ukutua nti me ko year pushing no minyeska na me ko to ticket Balkan airline Bulgaria. Nti omo airline na ye de ko nti omo so ni ticket na F4. Na me ko to ticket no na sika no mu ayede nti me bo me ma me amane. Me ma me eton ni sewing machine. And I'll turn into my 12. And I'll deboard me. And you know, Minya says, can we call you pushing you na car pocket money? Sometimes we say, to me, be 1,000 would declare $1,000 and sana what you mean a cop. A place can go for infant. Me, my turn in the air. Miss me the asa. Into Madame for being a cat him so, Seminya. $100 obetimi ama obi ama me se be de enya papa ne bi okay 1,000 nam so yo ndem so me kofa kasa ni nyemu no tama na me yesa de me twe truck nyina no apart from Monday ni Thursdays no edu Friday anadwo a me kotogu okay na makofa materials kakra na beton nti nkofa no mu de me kakra na me nya $100 wo na me ne boy ne koye ye koye no and I'm the control size canon. And Madame Boy and Ancastas check me $50. And the 15 in there, Mrs. Sano, 10. Yes. And to me buy and back cat me papa was conducive of the papa say anything in my year. Now my yes, I mean to me and no sis can win. And I'm the man to me the man no kind cano. And no the shaman, so no send out what kind of mammy no men fan as I found co. Then in Yanko Pond in Bella could dress me dim. And the man tis canon, my yes can she. Na me ko back to some ko bo me papa ne ma me ne and the time so yen no mu nyina I will say those days a class wo ko abuchira ya that creator back ko eni di wachi ko bi e ba bi ja kwan and no mu nyina bai na on be ja me kwan na enam say na eye pushing into me the car contem in fact me the first person I take me boarding pass e di ma me time so ya ye boarding no ye ko ya ko do last checking point say ni pa na ho no ya igbeni emphasis after na security na bibisa na oje me passport na na ohwe na start the aigbe kasa obo midin in fact midin na passport no ya aziabo ponenyo wow nti obo midin aziabo ponenyo na meje so na start o kasa no afi do beka bia menti ase and I say kwa me first on be do ha no onya aware of that sika metu ya wan mani bi nti menko pes camera nya sa Oma menko. Sika na fake na hyem ni mu bi na me de koma no. Anasa o 10 no. Anasa me 10 no. To osizi me passport no. And na the only option is mesa back. Knowing very well say me ma me papa ne me na vono be jam me kwa me ba. Me omunya nkwa kra because flight ni nyantu ye. Ba hwan kra na wo say sika ni bi. Ye na ye ho engine kratso emu aye shi ye ba. Na me ka say emre bi sebedi oni ninu Yakubu omu maame eko Yesu nchen bisa ka che ne say owura me be say me mani mienu no daase oba ko tena obi nkum oba ko tena onifa Yesu ka che ne say ebe ye din ni mum oson ene page nipa na me wosu mu no so me ma ho brase ntina mo papa ye fe ne Manasi Sunday bia na me ko sini ne mama no enti me ko fom ho no ono so ta kwa America pa me ko fom ho na me hia no and say pia ku bi wo ye den wa ha na me so boss me tu kwan say ni say you and two no botum no mame times 5 of sikana na o mo hwehwe no wow in fact me ko nya na me su obi akrasi ni afi ko abruti na ye say ma wo nko enti o hia no say abrante ade na wo ti ni show sa enti me ka masam hwe no so na obenye obi obebo na say me ko hwe me mame ne papa wo fom wo enti ono na me de ko ya be du baby ansa me hia papa no to risk na mame no na me dane mame no e no me call baby a omo gi me passport no wow me du na papa no gi scan no so ye nko omo de passport no bebre me nti mame no lead me de me call flight na no
Enti me do hono na say o ma bɔ me din o mo frɛ me ma bɔ me din a and then enu be 5 minutes kra na £1 £1 bijo be brown one e buy na o mo yi me passport no e ma me na what da say na ye besan atoa Osebo The Zaraman Jenny no so cause Jenny no emu edu Jenny wa efutu ewom Jenny a utia etimi de wabrabo siye no na wo say yetoa so eti na wo twe say na ye besan atoa so e wo the Jenny so e wo Adom TV asida enkoma aboa forma so ya say time herbal mixture give us clean care K&G herbal capsules, leaf tomato paste, and omo ka ho nyina. Ye ka se nyame enhira mo. De o share me atare ma me ho ye fe your Baku Ventures, and na me hair e ages dazzle. Do trim me makeup e say beauty makeover. Omo nyina e ka ho na kai so obehwe the Jenny e wo Kunames Entertainment e wo YouTube. Obetimi follow ye on Instagram, the Jenny anase Abena Ghana official. Me amedi djumadi ho cha me din e the Abena Ghana. Assemble akona de bia me ka kire. Me si nyame wo ma ebeyi da se ne yenhia e wo the Jenny so nyame Take this life, child. Make you know the rush, make you know the fear. 'Cause when you fall, you rise again.